What's wrong? ngaqala umncane ekhaya angikwadi access. Because you know what? Access. La kulese bantu nje bangidoba nje endleleni from Nyembani MTA South Africa. You're from Nyembani? Yeah. Take us back. Uhlala utalule eNyembani. Okay, yeah, we can see. Yeah, maybe after about 30 minutes so. Utalule eNyembani. Yeah, la kulele khona. Kabani eNyembani? Ngokuthi ubakina ubani? uma bengita Regina bakwami was Domingo Sunday. Yeah. Ngakhula kwenza ngihlukumezeka kodwa mara bengilala ngisini. Khona la ukhulela khona? Yeah. Akusibatali bakho uxolo? No, angibathi batali bami. Awubathi batali bakho? Yeah. So mawukhula lapha nabathi batali bakho bakuphi lapha bakadoda kwenekalani? No, abazange bangitshela lokho mina ngabona tende ngase ngiletha ingqondo sengimdzala so ngibona umntali lo angaku-treated nini abazange bangitshela iqiniso. Yeah. Ngathi ngiyahamba wathi bangigobelelwa ngihamba ngifundile. Okay. Yo, bebakuthilisa njani mama? Yeah, take us back. Wasuqala sowukhulile sowubona sebakuthitha ngale ndlela because abakuthithi I'm sure bekungasi ngokuphela ngoba yeah beningi abantwana beningi abantwana se labantu abazali bebayingani bebayithi noma-ke nabani okay wena bunganani ngumzala bomncane nalaba abantwana ngomzala lo bebakuthitha njani bekwendekalani ngoba bekangiprotecta ngayo mara lo make akhombisa ukuthi mina angisuye umdali wakhe futhi funa 5 years funa ngiyokhipha 2018 na 5 minyaka yeah usuka lana kuphi ngasetheka every day uyibeka inhloko yeah usuka etheka until last yo awufunzi bangafunda isikole bengifunza mara esikolweni if unetinkinga bhuti wami yeah bengingafeyili futhi okay kwatholakala ukuthi senginangathi na 13 years yeah ngatshontsha ngilenye intombazane angitshontshe ngifika ngitshontsha athe la athi ngibalekise ngizisa umfundela seda Emaputo ungafika wanginyamalalela intombazane ukhiye Emaputo. Yeah.